Israel e Palestinian Indo Chhan independent rampek tumnga anholdan PC biak siama engtizang e Palestinian mi ti hian tun thlenga independent sarkar an na nei lo Israel hian adang betlatem ni Israel hian independent state pe sela Middle East a hian in remna chu om mai don lovem ni chu UNO te Europe ramle khovel ngai dan po ani lovem ni enga nge tun thlenga Israel sarkar adin bi ka Palestinian state aladin velo tu thiam lo nge Israel nge Palestinian ho tu te heng zo na te hi lo chang don te ang acha na chu irin lo deuh ani mai thei Israel hian Palestinian ho ne na hian tumni khat mai ni lo ashan pa nga tin voi nga te meu chu independent rampe ka inrim siam pui alo tum to china ando lo zel zok zuknia I oi lo mai thei ma se Palestinian ho hian chung thil pek offers te chu an lo no zel dan a history record de han clear te ang o kumsang kha zakwa som pasaria Indo pui pakhatna German lamchang Ottoman Empire Middle East ramzau tak opto chu Great Britain laka atlom ta ka khan neitu ram Great Britain kota alo lulut ta a tuna Israel rampo hi atela chuta changa kumsom pasari nu kumsang ka zakwa som thum paruka British sarkar laka le anchen om judami te laka arab ho chuan wai kombolin helna anchok chhuaka British sarkar chuan chui chiang turin pil commission anruata chu commission chuan arab hovin tharum antho na chan chu juda tile arab hoten ram thumun chunga thunei tu ni andu ve wang ani ti anre chuak ta ani an buaina chingfel turin pil commission chuan independent ram pani juda titan pakhat arab titan pakhat din sak two state solution antitlua until ro mandan chuan arab ho chu andu sakbi khle a anram in chu 80% lai chu British sarkar chuan arab lam ape a alabang 20% chau chu juda titan pek antuma maktak main chutitaka sashang inlen hlei an pechung chuan arab ho chuan pomdu lovin an nola juda te ero chuan an chanto kalung oin an poma mase arab lamin andu tlat lawa wangin anruwa manna chu an kaltlang puile theitalawa rampek nol voi khatna ani chu Indo pui pahni nei ron tlak buak zuita a Indo lo zo nu kumsang ka zakwa somli pasari khan British sarkar chuan chuwa chinfel theilo boina chu UNO loading tir hna chuan hlan taringota UNO chuan British in aram of mandatory Palestine chu pil commission lo ro manna angboka ram pahnia chenchana arab tele juda titan independent sarkar din sakveve turin a recommend vele a chu UN resolution 181 anti chutia UNO in rampani chenchana tumna partition plan chu juda ti chuan an pum ngala Israel sarkar an din ta a maktak main arab ho chuan an chan ram zau zo ka independent sarkar din ve mai du lovin an no le tatlat mai le nol sakli aponi lovin adu lam juda ti chu an chok buaya twal chung indona civil war an chok chuak ta zo kani independent rama omdu lam juda te ro chuan UNO rem siam na chu pomin mei ni sompali kumsang ka zakwa somli pariat khan Ben Gurion hovin independent sarkar an puang ta ani arab ho chuan engtini anti anlom puin an pompui ta mayem ni pompui su e arab ram sang panga ai Gupta Jordan Lebanon Syria le Iraq te chuan an sipai te pun khomin Israel sarkar ding tir chu nuai chimi a tuipuya nor thak vek tumin asiruk la in an beiron ta huk maya Arab Israel in dona masaber 1948 alawin tranta ani rampek nol veini na chu engwangin nge Arab hovin ashana sarkar din mai du lo ngen ni ele an chen om Israel den ram inches khat an nei ve po an rem ti lo wangani anule tole an thla te thlenga an chanchia dan turan don ei lowa Israel noibo an tumbur ringot mai ni khati lai khan in dona anin tam hlein ral thuam anin nei thathlei si a ne nge tura in ngain arab ho chu an tholian ngal thur maya juda ram lo piang tharle tur me mi ngal chu an tum berani ani taka anni juda mi tlem te sipaile ral thuam po la nei thave lo te chu alandana chuan le po ti man lawa chingmit ngal thap tham le ka be tham an renga ma se arab ho chuan hisab tel lo poi tak mai an nei an mang an laia tranpui vartu nai reng Israel te pathianin ado pui don ti reng an hisab tel hau lo mai Indo na chu an han chok chuak tangeya
atlem zok le chan che zok turangai Israel te chu an lo diaw hau mai si lawa an pi pu te ram chan tur le khovel puma an lunga naram om chun hum him tur chuan an lo zam du ta si lawa maktak main arab sipai rual in zom khom chu an tuk klom zok ta tlat mai Davida ma a Goliatha sipai rual te kha niak pherwunga an tlan chita ang mai khani ti chuan iwe no in Arab Independent ram tura alo zo asak West Bank le East Jerusalem te Gaza Strip te chu Independent Sorkara andin du lo wangin obbe na nuaya occupied territory anga omlo nita Israel in op main West Bank le East Jerusalem chu Jordan Sorkar nuaya obe ani a Gaza Strip chu ai Gupta Sorkar obe na nuaya alo lutta ani chuta tanga kum somni na kum sang khat zakwa somruk pasaria chuan Arab ram te chuan in tiam rual le ta a tun ma aya chakzokin an sipai te chu training pe in ramdanga tangin ral thuam tha tha an chulut sau sawa Israel dolo chu ngai to adang nei thei to lo ai Gupta president Abdul Nasir Kaishwain Surya le Jordan ram nen Israel ram chu noi chimi tumin Indo an chok chuak le ta ani kha kumsang ka zakwa somruk pasari Indona niruk Indona antia khan andoron Israel kha achak filor tanal mai anram opte chu antlom santak miaw wangin Jordan lui thanglam West Bank pumpuite Gaza Strip tele East Jerusalem te chu Israel te kuta atlulut ta hun mayani hengram te hi engtia ti turnge ti chungchanga Israel sarkar chu anin thurwal thaplo Israel politician za ve te swan Arab ho ne na inrem na an nei theidon phot chuan West Bank chu Jordan ne na Gaza chu ai Gupta ne na pekirle andua aza vedang chuan Arab ho Palestinian ti minglo putranta ti ne na independent state anlo din theina na pek andu thung Palestinian ho te hi Arab nam anni a kumsang ka zakwa sumruk pasari Indo nuwa Palestinian mingpua lo la tran chau anni anpu ber yasar Arafatan PLO hi kumsang ka zakwa sumruk pali kuma adin chau ani bok mase chu Israel sarkar du sakna po chuan kori atu theita chuang lo thatamaral main Arab inzom khompol Arab League ramte chu Sudan rama anin mukhoma chuta anthuro lum chu buluk takani Israel ne na inrem the ani lo Israel sarkar hi pompui the ni lo Israel nen kanin bebok heklawang no peace with Israel no recognition of Israel no negotiation with Israel ti in chinos ti in pau khau takin thutluk na an siama Israel laka anin se ruwa hatsang an thial bup bup zo kani ti chuan independent sarkar ram andin theina tur hun rang ka chak chu an bo pel le ta nol na tum thum na chu kumsang ni khan America President Bill Clinton a huai hotin Camp David USA Israel Prime Minister Ehud Barak le Palestinian Liberation Organization PLO Chairman Yasser Arafat te chu anin mukhom ta a khata khan Gaza rampum le West Bank rampum deuh tho 94% le East Jerusalem te chu an capitalatan Baraka Khan Arafat khapek atuma ma se kha Palestinian ho tu pa khan kha thilpe kha anole tatlat mai US President Bill Clinton atong kam takin Arafat kha engkima no ti turingotin ni sompali heta arun chamani ati hialani Palestinian ho ka atanga athalam hoya EST hi arichuak thei thlot lo ni perinalang Israel Prime Minister le US President te du sakna anchan le dan chu Israel ramhun sangshanga bas chunga te innei na hola te restaurant te le mi omkhom na huna pianga suicide bomb mangin mipui anrik ra vela khang thisin chhuah na eti fada anti awang khan Israel civil mi sang khat chuangin nunna anchana chung aya tamma chu hliam le ram tuile lovin anom pha a Palestinian terrorist laka in humnan daidan na bang siamalo ngai pha ta ni nol na trumli na chu kumsang ni pariat khan Israel chuan Palestinian ho tu te chu inrem na siam pui atum le peka Prime Minister Thar Ehud Olmert te chuan Ehud Baraka ai ma ai na hongzawin anin soirem theidon ani phot chuan ramzau jok pek atiamani ma se ama mi te ang bukin Palestinian ho tu Thar Mahamud Abbas chuan chu du sakna thil pek chu an nol le ta nol na trum nga na chu heng in biak ton na kara hian Israel chuan in tiam kamna condition nei chuang mi alwin Gaza chu Palestinian te kuta
an control turin sangni panga khan apeta top maya an ma ni kuta chuan maniram ang maya chein ma po an son pha abei sein arin ombok mase chutiang rengin anom talo gaza ramjim te chu rigrap na chite munpui terrorist base an chantir taringota he gaza huna tanghian Israel ram chunga duhun huna rocket bomb sang tam tak an kablu churchur mai thina ni diktakin Israel sarkar in Palestinian titan state chan pek atuma piang in Palestinian ho chuan an du lo na le an nol na chu tharum mangin an lantir thina ni UN no ro rel na huna tele khovel chanchin buwa te hian Israel sarkar thil di thatlam ain achizong hi radem na hi akhir theite mai nia Middle East a hian remnele muanna mi nan duni chuan Palestinian te hena independent sarkar le rampetura Israel sarkar nor chiampo aloni meulo engwangin ye ma nia ro in rel na rampo nei lo Palestinian ten independent sarkar thil ti thei Israel te thil pek hi an nol zel mai le kanti chuan Israel ram shula Arab ram inzom khoma bekin Syria Iran Iraq le mundang te hian Israel ti chiat vekhi an policy kalpuyani tlatwangin Palestinian ho point ral thuam le eitura chomtu an pu te thu chu an bo chengam lawa chu wangin Israel ne na inrem na siam pui hi an ngam ngai lawani an mimal nun na atan po al oma an try to te zinga aruka du to te chu an nge yelom ma se nam phat san tu anga pule Arab mi pui an che phur chu tu tan ma angam omlawa thisen chhuah mangle twal tha buai an pui sakla wangin an ho tu te zinga tu man an policy von hit sabak an kalpel theilawatin ni Palestinian ho tu in among alim abasan UN General Assembly voisari na September ni somni pathum kumsang ni somni pani ani welka athusoi engwangin nge tun thlenga Palestinian ti hian obe na nuaya an la omreng UN General Assembly te Security Council te UN Human Rights Council te hian Palestina thlawang ho zonga thu pas tamtak an nei chungpo a tun thlenga UNO member po alani lo maniram po kan lani lo chewni ti in asoive ku ka alandan beya chuana soidik mel viau mai Israel ne na inrem na taktak nei adu thua soite po adik mel Israel ada offside thiam viau mai ati tu dik takati ni ma se athu soile lamai ro chuan Israel chu sarkar dik tak ani na legitimacy anol tat boxi Israel chu obbettu kumsom sari pangalai Palestine mi te obbettua apua Jerusalem chu Muslim le Christian te mun thianglim ang chawa chhuain Juda te mun thianglim ani na pompui du thaklo Juda te chu asoi bo hiala tu te ne mo pathiana umlo anti ang mai hian nok anti berle ti bowan tumber Israel hi a umlo non existent a reng lo atile boxi ati ngai na takpo hi an umlo ani e kumsang ni somne pakhat mei chung khan Palestinian terrorist Hamas hoten Gaza atangin Israel rama rocket bomb sangli chuang zet an ka lu di zoi de kha khovelin TV atangin an lo thlir thup ani kha ma se khovel chanchin bolam ero chuan Palestinian ho chu dem lovin Israel lam an dem charchara boina chok chuak tu dik tak soilang si lovin Israel chu Palestinian tinena zalen na twantling pedu lawa puin kongtin renga an dem buan loisi America po Israel dem tok lawa te anhan pu vel thin chu anin ti boya pianga iwenoa an hlapuile an thunon chuni tuna chuan iweno hi Israel dona le soichia na munpui anti-Israel organization AIO a changder to ti kan chiaim chutia UN Assembly mewa an ngai to muk lai chuan Israel Foreign Minister Yair Lapid chuan Palestinian ho tu Abbas an hena Palestinian mi te tan independence pek theina dan formula appelet ve a iral thuam te tung vekla inremna mayang atilet ve sia mai ni masi Abbas chuan aga event mel chuang lo heng te awang hian Palestine mi te tana independence boy pui hian omzia nei loveti in Andrew Tucker director lo ni to chuan a mu dana soya zote thinglon po thlak tumang vela achu ani lon chhongam to si lo po thlak do na tang check si ang hi kan thutlang komnan Israel ka Palestinian ho huai kombol dan chu pek ka du lawa pek lo laya ban zo ti hian a soifia ber mai ome pek anni laya la du si lo Indo na wanga Israel kuta at lulut ta si chu laklet le tumin Israel ne na tangin an chu le ngar loisi a an buai nek chung chuan an fil don lawani khu
ole Israel le Palestinian firfiak Hamas te Indo na hi tuna thil thleng ba ka achin chhuah ka choina a historical context ro zelaron soi chunzom kan tumanga Bible shil logna anga khovel top do na thil thleng tur thil tenen inzom vek ani to wangin Krista local le na tur Israel rampoi mo zia kan thlir til zel angai ti na ni